hano rero turi mu kagari ka Kankuba, umudugudu wa Rwamatamu, umurenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge. Nje kubereka indi nzu nziza imeze neza. Iyo nzu irahera hano. Korotire yayo ni iyi. Umuhanda urahagera. Urwo rugo ni urunguru. Tugiye kubatambagiza duhereye inyuma yarwo, mbereke imbibi zarwo. Kuva aha ngaha ukomeza gutya, twibutse ko telefone yacu ari 0788 40 33 95. Ni nayo iri kuri WhatsApp. Uru ni urugo rwayo rwose, twahereye inyuma umwanya mutoya turinjiramo imbere. Uru rugo ni aha rugarukira, rufite icyangombwa cyihariye. Aha niho uru rugo rugarukira inyuma. Hari akayira, murabona ko munsi y'urugo hari akayira nyabagendwa. Telefone yacu rero ni 0788 40 33 95. Tugiye kwinjira muri uru rugo tururebe. Twinjiye twagezemo. Iki ni igikari cya mbere. Hari umutekano, nta kibazo gihari. Aha ni mu gikari imbere yaho. Inzu zirimo rero ni iyi ngiyi. Ndaje ibereke. Inzu rero ngiyi bayibonye, inzu irimo. Iki ni chambrette nini kandi ihagije. Inzu nyirizina irimo ni iyi ngiyi ituwemo. Urabona yuko ifite imbuga ihagije. Iyi ni imbuga yayo. Urabona ko ifite imbuga ihagije imbere y'inzu. Aha rero ni haruguru y'inzu, kuri iriya mihate inyuma y'izo nsina niho bigarukira. Reka twinjire mu gikari nyirizina, ahari amatuwarete. Nayibonye, tuwarete yayo ni iyi ngiyi. Telefone yacu ni 0788 40 33 95. Icyo ni igikari, cyose ni igikari. Uhereye kuri tuwarete urabona yuko hajya n'andi mazu. Aha ni mu gikari. Akarima k'igikoni, urabona igikari cyose hagati y'inzu n'indi. Urabona ko hajya n'andi mazu kushaka kongeramo amazu. Ni mu miturire. Telefone yacu rero ni 0788 40 33 95. Iyi ya nzu ukeneye kuba wayitera igishahuro, ukayitera n'umucanga, ikongera ikagaragara neza. Aho rero ni inyuma hayo. Urabona yuko hagati y'inzu haracyari umwanya wundi. Mbibutse gukora subscribe kuri channel yacu ya Tumenye BTV.
abashaka amazu yo gukodesha, abashaka amazu yo kugura, abashaka ibibanza, mwese mwatugana muduhamagara kuri iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Mbashimire rero kuba twabanye muri uru rugendo rw'iyi nzu. Murakagira Imana. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 3 binini na salo. Urabona yuko ari inzu imeze neza kandi nini. Amashanyarazi mwayabonye, amazi ni hafi mu baturanyi. Mbibutse ko iri mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Mageragere, akagari ka Kankuba, umudugudu wa Rwamatamo. Murakoze, amahoro kuri mwese.